Dobrodošli, dragi moji. Danas pravimo štapiće sa kačkavaljem i kečapom. Mekane, mirisne i hrskave, baš onako kako svi volimo. Testo se brzo i lako priprema. Savršeni su za svako druženje, užinu ili mali porodični trenutak. Pridružite mi se i hajde da zajedno napravimo nešto što će odmah osvojiti sve za stolom. Upalit ću sveću da stvorim ugodnu atmosferu. U posudu sipati 200 ml toplog mlijeka, dodati 200 ml tople vode i 100 ml ulja. Dodati 1 jaje, 1 kašiku šećera i 1 kvasac, pa sve dobro promešati. Postepeno dodavati 700 g mekog brašna. Dodati 1 malu kašičicu soli i umesiti meko testo. Testo prekriti folijom i krpom i ostaviti oko 45 minuta da naraste, odnosno da se udvostruči. U kečap po želji možete dodati malo maslinovog ulja, prstohvat soli i malo origana. A možete ga koristiti i bez dodataka, sve prema ukusu. Kada je testo lepo naraslo, samo ga kratko premesite da se spusti i bude spremno za oblikovanje. Izrendati 200 g kačkavalja ili tvrdog sira. Posuti malo brašna na radnu površinu i testo podeliti na 2 dela. Testo oblikovati u loptice. Razvući testo oklagijom, pazeći da ne bude previše tanko.
Razvucite i drugo testo, približno iste veličine kao i prvo. Premažite testo kečapom. Pospite testo rendanim kačkavaljem ili tvrdim sirom po želji. Prebacite drugo razvučeno testo preko prvog. Lepo ga preklopite i spojite ivice rukama da sve bude ušuškano. Testo iseći na trake širine oko 2 cm. Trake preseći po sredini. Rastopiti 40 grama maslaca ili margarina ili jednu supenu kašiku i premazati njime testo. Jednu traku preklopiti preko druge i sa štapićem ili nečim udubiti lagano kao otisak. Zatim traku uvrnuti u suprotnom smeru i ređati u pleh. Štapiće premazati smesom od jednog žumanceta i jedne kašike mlijeka, a zatim posuti susam. Štapići se ne ostavljaju da odstoje. Odmah se prebacuju u rernu i peku. Rernu zagrejati na 180 stepeni i peći oko 25 minuta ili dok ne porumene. Dragi moji, hvala što ste bili sa mnom. Jesen još možda nije počela da miriše na lišće i začine, ali mirisi kuhinje već nas greju. Baš kao i ovi štapići koje sam pripremila i uživala u svakom zalogaju. Zahvalna sam na ovim malim trenucima, koliko je lepo deliti trenutke sa onima koje volimo, čak i ako su to samo mali trenuci u kuhinji. Neka vas ljubav, radost i jedinstvo prate u svakom obroku, u svakoj pripremi i u svakom zalogaju. Ako želite da zajedno stvaramo još ovakvih toplih i jednostavnih recepata, zapratite čarobnu varjaču. Uživajte u kuvanju, smejte se i širite ljubav u svakoj sitnici,